Hey saqathaka amadoda airport eMthatha yakhala. Hello. Ziyakhala sisemthatha manje. MTN company sawubona uMTN company eMthatha siyangena nje namhlanje nje ubona nje airport nendiza ethe ncane. Yeah, but we are here. So siyathemba ukuthi at any given time sizobe sesikhona sesizo checka sinomhlangano ka 1. So ke injalo nje ma comrade okhona la sicela nje bonke lama comrade ka MTN athi come closer. Athi come closer sesifikile nje wanibona nje. This is the airport bafethu isikhathele siyafa kunini sapa but ke anyway ubizo abasebenzi MK Labour Desk ayisiyakhala bafowethu. So ke sesifikile ke eMthatha abaseMthatha nje banenhlanhla ukuthi sigalelekile today. Siyabonga. Uma ke kuukuthi uyafuna ukusithinta is 079 426 3038 yakhala. Siyabonga kakhulu bafowethu nisibekeze nane izinto zene engakalungi bafowethu nisibekezelele sekuzolunga. We are building, we are trying to establish ama structures in all provinces as well because umsebenzi sungaphezulu kwethu. But ke i-office lethu likhona liyasebenza liya-operator. Maungasitholanga there is an MK Labour Desk at gmail.com. So siyatholakala. So akekho umuntu ozothi akasitholi. Siyazi ukuthi kunama outstanding cases esingakadili nawo due to ubuningi babantu nama CCMA nama bargaining council nama labor court eswa attendayo right now. But ke kuzolunga ama comrade iRoma yakhe wanga ngo 1 day. Uma nje ubona ukuthi eyakhe matter ayi-attendwanga, please bear with us, sizoyi-attenda and siyaxolisa mhlawumbe ukuthi inga-attendeki ngesikhathi, siyaxolisa lokho but sizoyi-attenda. I'm sure of that. So ke ngiyacela nje ukuthi nisibekezelele ama-community. Bayakhala abantu bathi bayasinikeza ama-case but siyadelaya, not because siyathanda ukuthi kufanele siwasebenze namanye siwasebenze kuze kufike la khona sithi yeah seku-right, but ke namanye futhi siyawasebenza. MK Labour Desk is moving bafethu. Siyacela nalaba abanye abake baba ngama-shop steward nabake baba ngama-officials amanye ama-locals ama-unions nalaba abake baba ama-lawyers adila kakhulu aspecialize nge-labor law. Asithinte ama-comrade, siyadinga ukuthi sixhumane nabo nama-province abo sazi ukuthi bakuphi so that sokwazi ukuthi sithole usizo. Yeah, cabanga ukuthi lokho kakhulukazi ma-comrade nama-labor specialist nisithinte bafowethu. Yonke indawo lonke izwe lase-South Africa sidinga ukuba nama-labor specialist nama-lawyers nama-shop steward nama-officials abantu abazosilekelela ukuthi siphushe lo msebenzi. Siyabonga. Uma ufuna ukusifonela u-0719784717 zihlukene ke inamba zethu. Siyabonga manje.